Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu Silian sang puya. Mizoram Presbyterian ko shanthune tu sang ber sinot in khompui chuan chakzoka corruption doni se anti. Nakum January ni khatatangin ke panhi nei chi taxi te chu hlom thuma thena in tlan chhok ve to turin thutluk na siam ani. Sarkala pujon MBBS seat chu sing khat sang ni tangin sing ko le sang ruka ati pungti Lok Sabha asoi. Sarkarin Chinese thil siam chu ringklema ram chunga thil siam chu na tati changklun le inti singna tha om the nan kongsang sangin ma ala Mizoram Presbyterian ko shan thune tu sangber sinat in khompui chuan chakzoka corruption doni se anti Mizoram sinat in khompui voisom ko pakona Aizawl khada ko shan bekin man meka Presbytery parida tanga soiho tura lud na zok le chakzoka corruption do ti chu rural palaiten nimin khanan poma tuna kaushanina kalpui dan aya thale chakin kalpui ni se Senate Executive Committee SEC in bozui se ti ani a corruption dole ka inhoi chungchanga mulak rotna hi champhai no tui changral not Aizawl Bethel tui vai marphei chimphei Aizawl Central le Aizawl East Presbytery atanga lut ani a ram hruai tu te khangil tura sinotin tun aya chakjoka mala tura rotna ompo pomani boka SEC bozui turin da ani nimin vekhan pian punchung changa malak rotna omchu bial le tol chung ko shona warzoka in zirtirna kalpui ni se anti a Mizomi pa thiret sang me ka ziom thenan malak rotna chu pomani bok voina sunro rally khom chu Mizoram grape thara tanga siam sacramental wine atana man rotna chu champhai North Presbytery tanga lu chu SEC nozir chiang se an rotna nen sinu ta ron thlen le se anti a Mizoram cancer tamtalo tukhi alo tlem thenan awareness campaign nei dan kong sinotin zongro se ti Aizawl West 1 Presbytery tanga thulu chu tha eti ani a SEC bozui turada ani heba kan jail tang so klim te tan cholai log na in sinotin siam ro se ti Aizawl West 2 Presbytery tanga lu chu tha ti ani a SEC zir chiang se an rotna te sinota ron thlen le ro se ti ani politics siam thatura malak rotna thu Aizawl marle Aizawl East Presbytery tanga lu chu soihona enga tangin SEC in chakjokin malal ro se anti a in thana fel fai tak ne the nan sinutin mal ro se ti chu tui changrol sa Presbytery tanga lo lut chu kalphung pa ngai sinat social front malak mek na hi kan kaldan turalani zele ti ani Mizoramin land reform le land ceiling dan mumal tak kan nei the nan sinatin mal ro se ti tui chang Presbytery tanga lut chu chakjokin SEC in bozui ro se ti ani Voin Khan Special Court Prevention of Corruption Act chuan kumhni tang tur le cheng no sompanga choi tura shem lian sang chu bailin na chua Special Court in bail a chua chan ni a thupek siama talan dan chuan lian sang ukil hian court sang zoga kalatum thule heta in le lo het nei tan bolo tur ani ba ka ama zong point court na ko piangin in lan thina ni tia adil sak chu pomani a bail phal sakina kum January somthum ka thleng atana ni a court sang zoka akalna in bail aphalani lo chuan January somthum pakhat emo ama emo court ainan le turati ani a bail bonatan cheng noi khat le suerti tan chuti zat box chu choi turati ani pon to angin PWD engineering chief loni tole Mizoram Sarkar secretary ni na achel lai cholta lian sang hikum sang kha chu sum ko pangale sang kha chu sum ko paret in car chunga power and electricity department chief engineer ani line Sarkar sum chingpena in nam hnoi ti im Special Court chuan ni lani khan thiamlo chantira nimin khana hramna pon kumhni lungin tang tule cheng noi sompanga choi turin a hrema IPC section zali pakua zali somsiri pasari A le Prevention Act 1988 section 13 clause 2 le 13 clause 1 C le D mangtia thiamlo chantir le hrem ani nakum January ni khata tangin ke pani nei chi taxi te chu hlom thuma thena in tlan chhok ve to turin thutluk na siam ani Home Minister Pulal Cham le na kai shwe voina Coordination Committee on Traffic Management thut khom na Aizawl ko chunga two-wheeler taxi sang thum zani somko police om to thu tarlan ani a in relbol na felzok om theinan le traffic to tuk ti ji om nan two-wheeler taxi po group thuma thenim nakum January ni khat atang chon in tan chok to se tia relani a State Transport Authority in sum mona tana man chi lir thei tlan man abituk ang taka kalpuya ni theinan na sele zolin ST in mala se ti relani bok hebaka hiam kumin hun pui bok veta Aizawl khopuya lir thei tlan lo na mun siam le ni se anti a Aizawl khopui lun laya lir thei kal lo ni siam hi December somni pathum somni pali le ni somthum pakhata te kalpui tura thutlong na siam ani a
senior SP traffic in riat tir na chu se antibok Aizawl khopui chunga traffic management urban transport chungchang athune tu hlom pakhat Unified Urban Transport Traffic Management Authority omim UDNPA changtu minister kaishuna hnoya omse akai hnoi sang te telbox se tia relani a dan chanchanin thune na le ti turmu mal takin duan ni se Aizawl khopui chunga traffic management kai hnoi lian thama chuan thathluk na le ro manna siam thin se tia rel ani bok Voina Mizoram Law Commission chukhom chuan the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act sangni sompali dan man meka siam thanle enon ngai te an soi ho he dan chungchang MACP General Headquarters Central OML Law Commission member te atanga rotna lolu te chu soi howa ngun taka zirchian ani a rodna engemaw zat pomin sarkar a thlen turin an ruwa mana roda then khatero chu zirzi zel turada ani Law Commission Chairman Pulala Khobung kai shuai Tutkom hiam Code of Criminal Procedure CRPC section za samruk pasiri noya magistrate thune na charge sheet thelu ma tanina mi anda thei hun chung po soi hawani a ngun taka zirchen le turaro manani Law Commission in Autonomous District Council political party uiresan khabna dan anti defection law mang turarotna alo siam to chu malak mekani thule India dan pui ennon za somni pangana kalmek zinga atelti in hriatir ani Mizoram State Rural Livelihood Mission MZS RLM le Rural Development Department both site thingtlanga kunthok tu meichiate kutchuak zorna sale of articles of rural artisan society Saras Fair voice na chu Vein Khan Assembly a next conference hall Rural Development Minister Pulalrot Kimana Hong Pulalrot Kima chuan chung kole khotang choi kang thei kumsang som pathum khan MZS RLM chu sarkarin adin thu soya MZS RLM noya self help group member ten thanem ngai takin an thok thin chu lo momati thule harsana sang po an tong thin ti sarkar chuna hriat puya an harsana MZS RLM chon SHG member te chom dong zel don ani ati a SHG bank in ngatan ni a loan pe tu bank kan thokte an poimo hle ani ati bok minister chon SHG rin tlak taka kalpui te chuan hamthana dangpo an muzela anna muzel don bok ani ti soin sarkar chon AGEY te ruam manin SHG ten an chak khailam nan damdo in an pannale an eizonna ti masona turatan motor somni pariat lai avai liam to ani ati Saras Fair sang somni pani a hian RD block atangin self help group member mi zani telin stall an honga stall baka food court honni in MZS RLM noya SHG member te thil siam le thar chu sang tual ta puan thiam nang thairep sang pikul chomele theitharlam tak te man zoka shal chu tura pho chu ani a Saras Fair hi vonachang ka le inrin ni thlangin multi level parking tuikol south a hoi hoturani a MZS RLM noya self help group member sang ten an thil thar le siam chuate an zuar ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Aam Admi Party AP Mizoram Shwai tu chuan nakum assembly in than puilo om tura an party candidate turan jong mek ni nan soi he thui voin Aizawl press ka pa thu thar la khom tu ten komna soin AP Mizoram Shwai tu chuan digna du tu ten an party an jom mek ni soin kum sang ni somni pathumin thana ne an chan nge the nan Phailama party ho tu ten anon pui don ti soya district sang an kalkolna AP du tu anom belzel ni nan soibok ani nimina assembly in than result ponta Gujarat Aam Admi Party chuan melung poi motak an phun ni soin party no pangte ni chungin National Party alunita anti a kumsan somni pathumin than lo om tura Mizoram mi puiten an party chu ringam nge se an du thuan soibok ani Sarkala pichuan MBBS seat chu sing khat sang lia tangin sing kole sangnuka atipung ti Lok Sabha asoi Union Health Minister Mansukhh Mandavia chuan voina zona le chana huna he thui soin ramchunga hrisena lama tha ti chakani thule masona rural sang te ti changtun zelani ati up medical lamzirna po thuam tha chho zelani ati Pumandavia chuan MBBS seat chu kumsani som palia sing khat sang lia tangin tuna chuan sing kole sangruka apung to ti soin PGC po singruk le sanglia ti pun ani to thuwa soi ani Sarkar in Chinese thil siam chu ring tlema ram chunga thil siam chu na te ti changklun le inti siak na tha om theinan kongsang sangin ma ala Indian Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chuan Vein Khan Lok Sabha zobel na changin he thwe soya Sarkar chuan Make in India malak na chu athur bing ti soin ram chung thil siam chuak tu industry ta chu tuam that zel ani don ani ati Sarkar ma sa UPS Sarkar jo China ne insum don tonna alo chamti soin trade deficit chu US dollar clothing on samthum paruka akai to ani ati bok Chanchinthar cher ti tomna na tlang pui
Mizoram Presbyterian ko ran thune tu sang ber sinot in khom pui chuan chakzo corruption do ni se anti nakum January ni khata tangin ke pani nei chi taxi te chu hlom thuma thena in tan chho ve to turin thutluk na siamani sarkar le pui chuan MBBS seat chu sing khat sang le tangin sing ko le sang ruka ati pungti lok samba asoi sarkar in Chinese thil siam chu ring tlema ram chung thil siam chu na te ti changtun le in ti senga tha om the nan kong sang sangin ma ala chu ti zong chu Chanchinthar kampon the chu ani